Imate dovoljenje? Razumem, tovariš poveljnik. Mir, no! Gasilke in gasilci, na pomoč! Pojutro se dan pozna, ne? Spoštovane gasilke, spoštovani tovariši gasilci, cenjeno vodstvo tekmovanja, spoštovano vodstvo regije, veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Gasilske zveze Ljutomer. Enote in sodniki, mir, no! Za dvig tekmovalne zastave, pozdrav! Ajmo zdaj, ajmo! Ajmo! Ajmo zdaj, ajmo šaj trija malo! Ajmo, ajmo! Voda iz bazena, 2 BCV do trajko, 2 CCV, prva druga na baš! Ajde!
Ne, znaš kaj, če bi se razmakala cej ajde, ne? No, pa te bi še slabše. Ne, ja, bez zvezu, no, kako je? Mogu za drugo odpazno, ali vidiš, ne stopljamo. Dobro, dobro! Ajmo! Dobro, bi odmah bazen naprej. Špic, špic je bilo en špic je bil, ne? Andreja. Da, moram ponavljati. Čak, Oni katara pohorila! Gledaj, ko stavlja, da je ne, tako što tu Naravno, vzemo reč potoka, dve bejcevi do trijaka, dve bejcevi. Vremena, pati! Ajmo! Gaz! 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 Dojte tamo! Ajmo! Ajmo! Puno! Pozdrav! Stane! Go!
Daj samo koliko je našo, nisam način. Sve ne igraj, to je nas nalik. Ajde,